The team post in nan gut kanin tlai na kum thong ni kul leli Tangkhawng ni ruk e kan dak chim ding mi thong pang tlang tar cheu khat na chu Myanmar ram pumpia twal chung siam tlai phun hani chin ram khopi pasari telin khopi kul riat an lak chang Kachin ram kul bola khele kanimi uma palek sakhan in palek pasari chu siam nam iputin KNDF sina ani pe Siam ram kul chaklei lo kain khopi chu SSC World Cup lo nak muna phuan asichang Thawngchim na kan thok changlai ma rat farm ball ka si SSC World Cup ni sham min nol ngai nak an lak nu in ni hin January ni ruk tianga twal chung sian tlai phuni Myanmar ram hun ke pa khopi kullariat an lak kho chang ni hin January ni ruk tianga twal chung sian tlai phuna ni Myanmar ram chung hun kip khopi an lak mi kullariat an si chang twal chung sian tlai phuna ni an lak chang na in phungning tein thatnak an to ri lo mi khopi songan tia thai ase chupina loiko ti chiai palewa Pau jo, good guy. Muse khopi na chu twal chung siam tlai phuni an ka chu ama liao asi kapni karka de una ka song afak ngai twal chung siam tlai phuni an lak chang mi khopi kullaria chunga chinram chungin khopi pasari song atelve Chin siam tlai CNA ral ka pakhatudam lo nakin anun nak aliam tia thai asi anun nak aliam mi salai hau kap mangchu Ramlemi puncha irian atran chu ama liawa damlo zot fanak ronga aizol khopi se jung pakhata zo khen chu ama asi liao January ni li san sumilam pasari shonga anunnak aliam tia thai ase Ramlemi puncha anunnak apetu salai haukap mang upatnak anpek nak le atan tak mi achung khar an ngi chiat pinak kong chu salai thetni ni achim Alwan chia thongni kulle thum kum tan chim thokin tharuk chunga SSC World Cup ni ram mi zaruk le hleinga an tlai na I yangung ram chen chunga atambik an tlai na na kong chu ram kher thongka zau khen tu AAPP ni January ni nga a an lang ter thongni kulle thum July thla in December tianga SSC World Cup ni nuza somsari le pali le Pazali somri le pakhat an tlai na I yangung ram chen chunglonga minung zali hlei sari anitel minung zaruk le hlei nga chunga zaruk le pathum hi atu tiang an thla na lo tia thai ase SSC nol ngai nak an lak nu in SSC World Cup ni rammi thongli jani le somriat an tha changna chupina January ni li tiang APP ni an lang ter ninga Alwan chia tharuk chunga rammi jasari le somsari shong annun nak aliam I chu chunga sagar ram then chunga minung jani le somsari le pali annun nak aliam nun nak aliam mi jasari le somsari chunga SSC ni an tlai na nu in aphun phunin shem nak an to arwanga minung jani le kul le kwa nun nak aliam tia an than APP ni than nak an to mi kong he pe tlain SSC le ni le nak an to mi umlo Kachin ram kul phakan peng hoi khale nam ting khwa SSC World Cup sakhan chu KIA le PDF changti phuni ni hin January ni ruk jing leya an ka I kapni karka deuna ka fa ngai ronga twal chungmi thongthum leng ral an sam tia twal chungmi nani an chim ni hin January ni ruk jing le sumilam pali shong in hoi kha khwa twal chung siam tlai phule SSC World Cup kar fa ngai ka deuna ka chhuak I World Cup ni siam ngan an man pina ral tuk nak van long ze firein voi thum bom an thak tia twal chungmi nani an chim kapni karka deuna ka fa ronga in thongni tluka umnak hoi kha khwa in minung thongthum leng chu an umnak in chiao chwa tak in ral an samdi tia thei ase chuban tuk chiamin ni hin January ni ruk jingle sumilam paruk shong in nam ting khwa a twal chung siam tlai phul SSC World Cup ani kapi twal chung mi asam mi an umna in azat fiang in thei kho asari lo ni hin jingle sumilam pakwa shonga nam ting sakhan le hoi kha sakhan chu KIA ni an lak chang tia thongpang athang na in KIA ni fe tarin an than mi umri lo January ni thum ni a kachin ramkul wan mau khwa peng KIA headquarter lai sa khopi pong na phu ral kap sakhana ria chole
Siam nam apur mi Russia ram chuak mi 17 helicopter chu KIA ni an rak thlak I ral ka paruk an thi pina ral boi pakhat song an rak tlai Karen ni ram kulbo la khemi ma palek sakhan in palek paruk le kani mi palek sakhan in nu palek chu an siam nam iputi KNDF sin an pek na kong KNDF mun pi ni an than alwan che November ni kollani khat ni a bola khemi ma palek sakhan in pa palek pathum nu palek pahni chu siam nam pangale kwan fang iputin KNDF sina an rak lut chun December ni nga nia pa palek pakhat chu methal pakhat iput in achung khar he KNDF sina ani ap tia thei ase chuban tuk chairman sagai ram chen kani mi ma palek sakhan in nu palek pakhat chu ku che bom iput in twal chung siam tai phu sina a apna kong ADPRA siam tai phu in trambau ngei pakhat ni media a achim January ni thumnia kani pengmi ma palek sakhana rian an khin mi nu palek zimma lun chu palek sakhan chung ku che bom iputin achung khar he mizapi sina ani fon tia thei ase siam nam che in twal chung siam tai phu sina a ap mi palek pasari na chu ani ap nak trambau ngei tu na ni an rak than sang ban tukin phungning te in tangka an pek na Pakuram chen nyong le pin peng jepiu kan khwa I ngai chat na ka tong liao mi in pakhat chu SSC World Cup ni siang manin an ka arwanga twal chung mi palin nak aliam I midang hlei nga hliam an twar tia thei ase nizan January ni nga jing sumilam hlei khat le cheu shong a kha ma ya kul SSC World Cup ni siam ngan an ka arwanga kum som ruk le kum nga tluk pakhat kum som nga le kum nga tluk pakhat kum som thum le kum nga tluk pakhat le kum hlei li tluk pa pakhat na chu an nun nak aliam tia twal chung mi na ni an chim SSC World Cup ni siang man an ka arwanga hliam atwar mi na hi kum som thum le kum nga in som ruk le kum nga karlak minung hlei thum ngak chia kum nga mi pakhat le kum sari tluk ngak chia pakhat na an si tia an chim yong le pin kho a episode 3 pakhat chu singtu aparwa khum ding akal liawa PDF ni an tle I chu ronga SSC World Cup ni du pau in siang man an ka nak asi tia twal chung mi na ni an chim Yangon ram chen san chong peng uk zung mai a ni hin January ni ruk jing laya bom apuak tia san chong mi na ni an chim ni hin January ni ruk jing le similam lai khat le minute thlei nga shong a Yangon ram chen san chong peng uk zung mai a bom apuak I minung thi le hliam an lo na in motorcycle arok mi an tia thai ase bom apua sang ka in SSC World Cup pol an phan sol I lampia phi khar di nuwa bom apua nak pong kam vial te chu palek leral ka pol ni cheklat nak an twa chol tia twal chung mi na ni an chim Sendam kul chek le hu pang khopi chu nizan January ni nga a tangchi phu thum ni an lak nu in hu pang khopi a waral kap an lu ti an thantar an thlai chang hu pang khopi chu siam tlai tangchi phu thum ni January ni nga jing le similam pathum in kada usham an thoki an la kho Zaanlei similam pathum shonga waral kap tampi ni an mo cho he an thantar thlai bu in hu pang khopia an luti hu pang khopi lai fang sung ke pa an thantar an thlai waral ka pol hu pang khopi an lu hi chaklei siam tai tang tri pu thum he natlak nak an ngei nuwa ase waral ka pol hu pang khopi an lu nak arwang chu hu pang khopi chu ma te a uk mi wa mun rama ummi asi cha le waral kap nia nuk pen mi mun ram asina kong chu siam tai tang tri pu thum ni media an chim waral kap nia nuk pen mi hu pang khopi chunga SSC World Cup ni van longin kada unak an to a chun kada unak azwal chin an zum kong ram khele nya thai to na ni an chim Sendam kul chakle lo kain ja ka sa le nam chin ming shing tlang sakhana chakle siam tlai changchi phu thum ni SSC World Cup siam nam jun thongli leng
zen kwan le siam ngan kwan tampi an lak na kongral mai akal mi na ni an chim SSC World Cup officer zani le kul le riat World Cup le rian chuan tu thongkhat zariat som kwa le panga an tlai na I pisol zun som sari le zun riat meithal zun thongkhat zakwa som ruk le zun li jaka sa zung chun ha pisol zun kul meithal zun sari le zun som nga ral tuk bom tu dingin akal min ha pisol zun som thum meithal zun som zun zariat le som nga jaka sa chung ummi pisol zun hlei nga meithal zun zani le zun kul chama ha ummi na pisol zun ruk meithal zun som sari le pali saka kha ummi na pisol zun riat le meithal zun som riat adi laka meithal zun thongli le som riat le paruk an lak tia thei ase chupina lo kaing peng nam chin ming singtlang par sakhan in pisol le meithal zun zathum deng song an lak tia thei ase siam nam long te in zun thongli leng an lak pina siam ngan tengkle kwan kham mocho hong Israeli abu in missile bomb ka kho nak mocho an lak na kong chu ral mai akal mi pakhat ni media a achim ral mai akal mi na ni SSC World Cup siam nam an lak mi vial te pharna ka atlom bik ni arau lai na kong song an chim Sendam kul chaklei lo kan khopi SSC Regional Operation Command mun pi ja ka sa in ral boy paruk le tron bau ngai boy sani le kol le ria telin ral kap pitu sit le rian tlai minung thong ni leng ni an siam nam che in ko kang ral kap MNDAA sin ani ap nu a lo kan khopi chunga SSC World Cup pakhatte man an umti lo tia chaklei siam tai phu unau thum ni an than chupina point 2022 in SSC World Cup sungtel zani le somruk le paruk ni an siam nam an chia ve cha a siam nam a chia mi an di lakhi minung thong ni zathum somriat le pakwa an se tia chaklei siam tlai phu unau thum ni chun an than lokain khopi SSC Regional Operation Command munpi telin apong kan ral kap sakhan in ral kap athong ni an siam nam an chia nu chun lokan khopi chu ral kap an umti lo nak a him nak mun asi tia chaklei siam tlai phu unau thum ni chun an than siam nam a chia tu SSC ral kap chungtel asimi an chungkhar minung thongkhat le zaruk leng ani tel I MNDAA le ni kal andu nak mun chiawa an kal kho nak nga an to rel pi na lai tia an langter siam nam chain up miral kap chungtel vialte chu chaklei siam tlai phu unau thum ni lunglom tein an don na lu adu ve miral kap na song ni zaitik chan pawa na kan pet le kho I nen cha in ka kau pi kan on kau tia chaklei siam tlai phu unau thum ni chun an than I 1027 operation kalpi asi nu in SSC World Cup zanga le som nga leng ni an siam nam an chia tia NUG changkarlak president duale silani achim tutan kan Thawngchim nak chama vial hin kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk singshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to pek ri chau dingin kanin som na